laibuma rijak nai historical inauguration sini Khumpui Academy ni sini huge expectations sini across the state sini bumabu pharok ni sini ti prasarok ni tini sini or pandani achupang tai sini honorable CM Purno Chandra Jamatia sir, honorable deputy CM Onimes Deborma sir, senior executive member tai education ni honorable executive member Chittaranjan sir, tai chini honorable MDC Ganesh Deborma, tai honorable CEO Chief Executive Officer CK Jamatia, tai additional CEO sahib, tai oro phurung tongnai sini teachers Khumpui Academy teachers, PU educations, deputy PU educations, principal Khumpui Academy, tai joto Rwngswrwngmung rokno dibor jorani khapangni hamjakma tei chibaiya pharo anga kok saglak asagno chini high expectation to Khumpui no tui agewa 100-150 jon admission khaithano 1300 jon admission obo unbelievable obo kaisa historic obo khaika tabok sing admission khaika 1300 jonani bisingo at least 1000 student le tabok hostel samlaitong hostel accommodation chung bahai ke riman nai aboni bagai chini bokhrok tabok kiting laijak je jaga ni admission nong phaika Nuna Sora Kakra Sora Shamonu Nini Birendra Chaudhary para ekdom Rasdor Malidor pararokni chini Koimungbai chini reference je admission nong nerok boro kintu hostel mania ke oro porei si mania ti siti khogoi nogo ki filima thangnai obhai obostao ge chung borok no tabok hostel bahai ke accommodate khaiman abo chini boro challenge ke quality education student kabang ma nakha 1300 jona student namani ya gulobo sing quality education bo chung maintain ma khainai quality magna school chimin basaboti rongna magna pharangnai ne magna o dairi phama be chimi anglaigla sini teachers parents SMC committee chung joto chini executive member chini rokbu responsibility tongo obono bahaike chung যেমন কতর খাইকা কবাং স্টুডেন্ট নাখা কোয়ালিটি এডুকেশন বু বাহিকে রিমানলাই আবনি বাগৈ जों मावान सोगलायनाय आसु कौ साइनो आनि खापांनि हामजागमा सिबायते खुलुमung याफारखौ जतन खुलुमबायखा।